muri aka kagari cyarakemutse. Twagiraga ikibazo cy'abaturage baduhamagara kenshi batubwira ko bayabona hato na hato rimwe mu cyumweru ndetse na bibiri bikaba byashira cyane muri iki gihe cy'izuba, ariko ubu ngubu nta kibazo cy'amazi bafite, ku manywa na nijoro baba bayafite nta kibazo. Ubu ngubu twashizeho indi mechanism y'abatekinisiye bakira immediately izo information. Tuzashyiraho na inspectors ba network. No kuvuga ntabwo tuzarindira ko umuntu adutelefona, tuzaba bafite identification ku buryo n'uwigendera mu muhanda ahita amenya ko ari umukozi uri muri network inspection ya Ewasa. Bazaba bari ahantu hatandukanye, niyagira ikibazo akibonere, natakibona bahita bamutelefona directly. Abaturage bo mu tugari twa Gasaraba na Rwimbogo banejejwe cyane n'uburyo amazi yagarutse hari hashize igihe kirekire batayabona. Bashimira cyane ubuyobozi bwa Ewasa ku bw'icyo gikorwa gishimishije bakorewe. Ndufite ikibazo cy'amazi igihe kirekire, umuntu akamara nk'iminsi nk'itatu yarabuze nayo koga, abantu bagashoka igishanga ipfiri, ariko nacyo cyarakamye kubera izuba. Ariko ndabona tumaze iminsi 2 amazi atagenda. Nukuri mwarakoze, twaye tugeze ahantu hakomeye. Nukuri abantu birirwa bavugana tujerekana, abantu bakuru bona mama baheka ibijerekani bava kuri 12 epfiri kandi ni kure. Gusa ntabwo nabyumva gukuna amazi atakigenda, ntabwo narizi ko hari ikibazo cyakemutse hano. Ya amazi iminsi biraza tukumva biratuyobe, tuturana amazi ko adakama bimeze biti. Hapo nukuri murakoze, mwarakoze bani baho umugisha. Ewasa ntiyarekeye aho mu gukora ibikorwa bibungabunga ubuzima bw'abaturarwanda. Aho imurikagurisha Expo 2012 ritangiye, Ewasa yamuritse laboratoire igendanwa ariyo mu rurimi rw'igifaransa twita laboratoire mobile, izakoreshwa cyane cyane mu gukoresha ubushakashatsi ku isuku ry'amazi byihuse. Mu gukurikirana ubuziranenge bw'amazi yo mu cyaro, hari ahantu tujya nka kure nk'Icyangugu. Iyo ugeze nk'Icyangugu, ubusanzwe twagiriye imodoka twafataga amazi tukayazana tukayakorera tukakora gushakashaka ibintu byaba biri mwayo mazi muri laboratoire hano i Kigali. Urumva kugira ngo tuzababwire ibisubizo twabonye byadutwaraga igihe, ariko ubu ngubu iyo twajyanye n'imodoka n'ibi bikoresho byacu dushobora kugerayo tugahita dupima amazi, tukabwira abantu bashinzwa aho ngaho ikibazo tuhise tubona, tukahita twababwira bakagikosorera aho ngaho, tutarenze twafata igihe mutumanye twagaruka Kigali tuzasubira kubabwira uko ibintu bihagaze. Icyo nasaba abanyarwanda muri iki gihe, muri iki cyane cyane muri ibi by'impeshyi, ni ukudufasha mu kubungabunga ibikorwa by'amazi, bakatumenyesha cyambere na mbere aho babonye amazi ameneka, kuko iyo amenetse ni umutungo tuba turimo gutakaza kandi bituma tutaba serivisi neza. Icyo gihe batumenyesheje twihutira kuhasana. Icya kabiri ni ugukoresha amazi neza. Amazi tuyabona yaduhenze rimwe na rimwe, ndetse igiciro tuheraho abantu kiri munsi y'icyo tuba twatanze tukora amazi. Bakumva rero ko amazi ari ay'igiciro kandi ko afite akamaro, bakayakoresha neza ntibayangije, nko muri iki bihe by'iki ntibuhire indabo zabo cyangwa se ngo boza amamodoka cyangwa bajye kuvomerera imihanda, ahubwo bakayakoresha neza kugira ngo tubashe kuyageza. Ikindi ni ukubamenyesha ko dukora ibishoboka byose kugira ngo dusaranganye ayo mazi make aboneka, ariko dufite na gahunda zo kuyongera, kuko hari imishinga navuze duteganya gukora mu myaka iri imbere yazatuma ikibazo cy'ubuke bw'amazi kigaragara hamwe na hamwe gikemuka burundu. Ewasa ntizarekeraho kugeza ku banyarwanda ibikorwa bibateza imbere, bigateza n'igihugu imbere, kugira ngo vision 2020 nayo igerweho, cyane ko izirikana ko amazi ari isoko y'ubuzima.